Arimi kaunti-ini ya Embu na makiria aria mari icigo-ini iria ciamukagira mbura nini ni megukorwo makigunika na mathomo ma urimi wa KIRIU thutha wa thirikari ya bururi wa Israel kugia na mugunda wa eka 8 mwena wa BOSCO kuria megwaka session yo thuthuria wa urimi na guthomithia arimi a kaunti ino na iria mariganitie njira cia urimi wa KIRIU. Mutafariri wa mihango mugunda-ini uyu wa BOSCO Agricultural Innovation and Technology Center Joseph Mumanyi augete thengia wa guthomithia arimi ni mari maheaga migoro ya kuhanda makamacerera migunda-ini yao na oho makamateithia uria megwetha thoko ya indo iria maririmaga. Today basically we had a official launch of our project that we started last year, July 2022. We started with installation. Thereafter we started the first season and we grew a number of crops. In our project we have managed to have farmers, training them, offering them extension services, selling seedlings to them, and we have created what we call a collection center where we are looking forward into helping farmers with the marketing, where they bring their produce to our high-tech farm for sale at good prices. Munini wa gavana wa Embu Kenywa Mugo augete Israel magete na mugunda uyu thutha wa ngirimiti maiguanire miaka iri mihituku kuri arimi riu marithomithagio uria mangihuthira technology urimi-ini ona matari na maai maingi. Ni twavingura migunda yo na ni twatembea ni tweyonera ni twona kwira maundu mengi na mega andu etu mangiruta kana kuthoma namo. Kindu kia mbere twona andu maratumira maai manini muno na makarima urimi munene muno na urimi mwega. Kindu gia kairi turona andu aya kithomo kiu mena kio vaina vate ya kirutwo nigu tuthomithia andu etu kwanza the young people nigu maadapt kulima na KIRIU. Atongoria ni matugiritie mubango uyu makiuga ni ukuguna arimi aingi guku mabaruthi ya Kenya makiurio gwetha thoko ya indo iria irakurio guku bururi-ini thiini wa mabururi maria marogamirire Kenya. Oho makiongerera ati urimi uyu wa KIRIU ni uguteithiriria gutura mieke mingi ya mawira na makiria kuri mbeu njithi. Mambassador mitwara methi cianja wira wa mbere uigiriki ura maraveo ni kwethera thoko indo iria cia kurio Embu, indo iria cia kurio Kirinyaga niketha arimi namo marima na maveo njira cia urimi uyu makorwo magiteithika na urimi uria. 95% ya migunda yetu thiini wa Embu County makiria gwa guku Manyata constituency migunda yetu ni migunda ire itagwa small scale, na ningienda kuga na njokerie thirikari ya Israel ngatho nundu riu ithariri ni tukwambia kuinda andu guku in groups nigetha mone uria urimi wa kisasa wekikaga. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.